Assalamu alaikum, Karalca rayonu Laytılı aylı. Bugün 4 yanvar 2023 yıl. Oyladığınızlar okşayda 80 cm cevap koyturdu. Şimdiden da emez. Şimdi de buna şunday. 30 cm. Bu koronun aldı. Halemi büyülerдің üstüne 40 cm'den öyle jağan. Aylаңыздар, қараңыздарда там таштардың үстін тазалап, мындай қар көптен бері жай элек болчу. Карагулжа районунун өйдө жагында Лайкы өрөөнүнө мындан да көп жааса керек. Анан кардын жаашы дагы адаттагыдан башкача. Тоголок катуу карлар. Bir söz менен айтканда, жакшылыгына болсун. Мынчалык кардын көп жаашы көптөн бери жаабай атты эле.